Lanta ahora, no desmaya, sea encorajar. No desmaya, sea encorajar. El texto que nos lo va a reclamar de oración a emehinta, te queda allá en el buque de 2 Corintios, capítulo 10, versículo 14 y 15. Y no está nada extraño, pa sombra, Satanás mes, te disfraza su mes como un ángel de luz. Pensé, no está nada extraño. Si su servidonan también, te disfrazanan mes como servidonan de justicia, que en fin lo ta según nan obranan. ¿Qué palabra nan de texto aquí me que invitabo pa banco mi den oración? Láganos reza. Tada Santo, Dios de amor, machadanki pa un día nuevo. Hoy me hinta, Señor, mi no sa cuata e disfraz, que enemigo lo disfraza su mes con awe, pa purba láganos cae de tentación. Pero Señor, sea lo que sea que enemigo transforma su mes de awe, Señor, nos te pedimos, pa abrir nos wonan, pa nos por distinguir e hazayan de enemigo na tempo, pa nos por desviar, vai leu for de egara de enemigo. Oh Senhor Deus, não sa ao emehinta que não tá nada estranho. Para sombra Satanás mes, tá disfrazar su mes como ángel de luz. Maneira boa palavra avisa nos awe den 2 Coríntios 11, 14 e 15. Senhor meu Deus, cos ao emehinta nos tá pedindo. Senhor, abre nosso ojo espiritual para nos no cair de nenhuma trampa disfrazar de malvado. Danke, Senhor. Essa aqui está nos petição ao emehinta em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. E amém. Danke, Senhor. Lanta ahora, no desmaya, sea encorajar. No desmaya, sea encorajar. Boa puntra bo mes pa hopi anha com bo mes Teresa de maneira que Deus te contestava oração bo que sa compa hasi oração com fé fuerte e que bota move e man de todo poderoso bo a perde trabalho quizás e bota pedindo Deus pa abrir porta de vida pa outro trabalho bota mester de contesta riba oração pa situação difícil reclamar com fé. E buki aqui lo mostrava compahasi oração com fé forte e que te pone que Deus não por queda sem reaccionar. Logo mira Deus move junto cubo den turbo problema nan e problema nan de mais grande e logo mira com Deus lo treze solução nan inesperada. Busca bo buki reclamar com fé. Escrevi para Naira Lin Felicia.